Haleluya. Abungeri bagiragaze hano. Turasura mu verse ya kabiri. Naho ubutumwa bwacu bwose bushingiye. John Calvin ndetse na Zwingli pamoja na Zwingli na Leo Petrus hamwe na Enoch Kitambi pamoja na Enoch Kitambi waririmbye indirimbo za wokovu, ambaye ameimba nyimbo za wokovu. Bavuze ijambo rikomeye bahurijeho bose, wamesema neno ambayo wote wanaunga labda nimba labda inashoboka, yawezekana labda utaweza kulilokota suki lililoachwa na wenzako. Hari igihe unaweza kuokota suki chimeza. Okay. Haleluya. Kubera iki duhamagara abakozi b'Imana umunsi ku wundi? Kwa nini tunawaita watumishi wa Mungu? Kubera iki bamwe bahamagawe mu gitondo abandi bahamagarwa nimugoroba? Kwa nini wamoja wameitwa asubuhi wengine wanyabwengerani kama ngo labda tunaweza kuliokota suki lililoachwa na wenzetu. Birashoboka kutuzoba twotora ikintu abo satabwirije wana batukubiriwa abo intumwa zitabwirije wana mituma wako abo basaza bacu batubanjije mu kazi batabwirije natwe bahaye bahamagarwa nimugoroba. Sisi ambao tunaitwa John Nehemia ni hamagaye nimugoroba. Nehemia ambao waitwa labda mtakimbia mtaiogota suki iliyoachwa na wenzetu. Sifa za Yesu. Amen. Usifanye mwenye pensi. Uatume